Ni bula. Nakrasiamo may rangone ikona nonda kavi ni tukuni. Ni taka ni bulu-bulu binakatiko ngotalio Dr. T mai Hawaii. Ni bula binaka sember ni teki bu na rongoda mandana nonda ser mai the kaunrobe na nonda ngande tikukina ena kavi binaka di kuai. Okay. Nak binaka bali besar na siya may rangone. Sarong binakandina na serea do family binakatiko be irona biotini o tale Burns ronimbaka wakatalinakino nemani na nonro langa sere tiko na sere totokaya sere ke the kaunrobe bua maruata seng talangan ngule kino Sofia
kana ngone lewa rongo binakantina nando mona enda rongo tiko oya binaka bakali besar bikim na sema tiku mena ka binaka ni kuwa ena bisinga tambo bikim ni bekana senga tiku bekana kila na singa tambo ena beli manaka lokanya kabi ena ngona mebiti sandingi tiko menonra ngona ni tukuni na ngoni ela ndore bitala noa ya vai dore na baksawa tikerto na sona nogui lawa tukuni ngona mikili ke karoni ndore programu me lakasaranga bakatamba kentua beira na lubenda bakatanga kini beira na tambangone ya sakito marotaka ni sama idava na tin kawana ya sana ena nando bono ibiti bakabidi binak tek search kan bakali ni na nomni bito kwani tiku mai na nando bito kan tiku mai na lomba ni tin kawana bula don dia na ngono malawe da sota da bekilai da relak tal chuka mikino ira na wekanda era suriti tiku mai na ve sana keli lele buera tali taksar bakalibu ni rani na may sota may sema na biokani lebu talanga sa dendera ngai sota tu sarga mi vire tiko ena nungui batu-batu sene bola mata totokan dina ni tiko ndona batu-batu bakango nonda ngono ni sota kanda may sota kina baka biokani bakatalanga kina na kena wase sonai talan noa be may bira na gasedake ena lo mali tin kabana mada tin kabana vula ya na singa tamsawa tin katol ni singa esa metek buti ko kina na nonra tukuni langone ya ni kuana singa ni tukuni ni mataka ena walu na kaloko na mbongi sana tek buti ko kina na nonra programa ni tambangoni bikem ni nando ba murechuk mena nong programa endo keliti ko ni motivational Monday endo takati kuna vitala no ena bising moniti ena walu kaloko na mbongi ya na tos juga na motivational Monday ya sarna sureti mai na tambangoni merna mai vitala no siang wala ngani orang ngali tambangoni biti saat ko talanga sureti ko mai sona ngone ni Samoa sona ngone ni Tonga sona ngone ni Vanuatu ngone Papua New Guinea sana tik buramba lebuti kuna nanda program goberni tambangone goberna bagitin kabitu kinamba ki rosang bulkalima baletango na program ko baletir sa chungana nonra biba ko ngeti ena buku ni buli ena buku ni daka-daka bangara daka-daka bakatalanga kina na sesanga ni nonda dui tikbutak nga nonda bisnis bakatiket bida na itambangoni sa rasuriti ko mermitala no ena nonra tikbutak nga nonda bisnis bakatikira may nonra bakatin ka ono tin ka bitu tin kawan nasa dondinan na tubo totoka bakawuti ni nangay na nonra sesanga o irna tambongon iya entotolo meta baka vinivinak veira na tumbu-tumbu ena nonra vi tokunitiko veira na lubenda merau ni rawata kina nonra bula ena ngoner sa dorobo sia ngonele mikina ni bula vinaka tale mai na viokani na ya kabinaka ni kuango yang kabiti ni singa tambu me viti o tingo na 5 ena tini na miniti Beke tongo Hawaii se singa bakarowiti kongo sawoti tiko na vitu ena tini na minute. Wakumbula sarcho kan bikem ni kene kla bikem ni rangone kla sombe ka bikem ni sawoti makana pala singa lebu ni kuwa kla ngoni singa lama ka bikem ni kuwa iyo kla ni uni sayang rabi ko na mwadi benda may rongo itala no mata da may rongo itala no iyo ni kuwa ndana ngante sarcho kina ena dona bono totoka may bono lebu sora taronyo tikor tono ngoni kandaw Matok tetir lang kasi piti ka mo kinakataw. Pafango wawa matok kantaw. To tek mo manto ngante mante na vualiku kay viti o tanta na kay ngante sombi kantaw ng darang. Ya na bitalan no sa takati kung na buku ni tukuni sana baka muri na way tikina. Sa oti ba na tin ka ba na sana ibiti go and sana ngole and way tikina. En BSIBT. En dan bak mureti kon na matani bol sena tanam baka pirta na alphabetical in alphabetical ways from A gaya to ng ba gaya to ng da ya na matasawati en dala ko tikna tikino o di sikilatiku. Desa no mo tikna tikinan na ngante kinan na matasawat. Labulinga. Ya labulinga kasi kila na tikinan na matasawat ni katol ni Perel. Iyo,
Tukuna mai tikinao mbua. Tikibu benampa. Tikinao mbua. Ni kuwa ente sala ku sara enantole tikina tikibu enava. Tikibu enava. Labilina kyokila. Labilina kyokila le tikina ente nangoli chikini ni kuwa. Kulidake the Count Rove naka wala tikina o the Count Rove segni sana ona tikina otia na madomingo ke bakao ngoni ni vikombia maduata parong sarme na madomingo singa domingo entana ngande tiko vikombia rele total nava let's see ila singa tambo taleni muri entana laku tikina nantolo wono tikibuti ko na matini bola nanda letter D tikutanga mi bono lim ndo na noma ndo rifa na even tikina ngo kele sa tikibu mbua tikibu the Count Rove ni kuwa madomingo vikombia madoni muri okay labilin tukila tikibu na matini bola nanda labilina iyo tukuna midake donu na tikino dama na tikino dama kebu ka ngoni ni dama se vasu indama se marama ni dama mbeka na marama tumbu muni pakarorong mai ena wotu ni singa tambu ni bula wepere na luma tiko ngona bula di kala bula baka biti di bula peril bula baka biti di bula peril ndo kila labilinga labilin kyo kila tukun mi dake siguro ngava na bula baka biti ni bula o April April yang ada babalanya April la komena April yara utamena babalanya yo sebenarnya la komena babalanya ubiti satu makanan ra bula nanon ra bula makau rantang kasi ra turanga maramo kurangone yar sing bula university yar sing le bula kuribuli wakati kenda kada yar sing kila na bola bakana go bola bena peni ya kila le unaka ya kila na leonizani ya kila na ngono zabera zambi mikina na ikamula sarabun ngono zabera ndo ngalo takusobi bonole bukina merongole ni tonga oira na tobutu leu tala karkela ya ni kuwa endara rede ngora kina na bimbi ni nonta dokila na nonta tuku makau kan bimbi beta tua opu okuku o taitai tutua tatai umbumbu mera tala no takabikenda na itala no makau bale tunggu tala no makau ya endana laki-laki no oira na tukangu orto atuli umeka orto sangre ngoleke monongo orto sachuk sarik kere na buno ke dar lak kin ramon etukina no nonda vei wekani tabuta tale vei wekani nah malim sar barong bani kuwa kemni ramon endana ngande sarti ko takon robini kuwa bakumpul sarti ko be na bubala na tuisa wow pedeli tuisa wow mena corona mangu mangua ela sana baturango serua dolan rabi don bulbinaka na togu me serua bulbinaka masta sakare buki ke Mrs. Selma buki robarong tingo me Sydney bakambuli tigo na corona sel metabu ni na kabinani ko miskarinia bulbinaka tadingo barong sarchingo me lambasa antinga tibi la lambalavu bulare bulbina mistress barong tingo me tabua ena kabin signi kuwa bulbinaka Sofia Loloma ngasni bul Sofia binaka bali bina sia matik mi Amerika bakumbul tarchinga be ula milandalo siang ningwele da kino matayasi ndalo kena bubala ndalo mai Auckland binaka bali besar bikim ni na sia matik mai enambongi binaka ni pongona kabi ni nonta rongai talano na bital chinga na wase chuku ba biti babalang belete so sar ker mai tok tati
can you speak English too? Banga, okay. Ono basa mata ba viti? Basa ba viti, batang ko program ba viti? Iya, na erona yang yalo ko te chikumini kwa. Erona video. Ba bini bina ka kini be rona video ngona na culture corner. Culture corner. Ba bini bina ka berto, ni rto ba rota ka rona video leleka menda na saraba ni kwa. Ena da butiti ko baka pertania. Abikem ni nangwan ni kilangan pas baka pertania. To those of you who only speak English, you can watch 2 videos in English that I will share at the end of this tukuni and story that I will share with you. All right? Binaka baka levu na nomuni siya matiku mai and ekabi binaka ni ko. Binaka ba lebrang ngone na vitamin tu mebat kiyaw and ekabi ni kuwa o marotak sarba ka levu ni rabi kana mena mitalanoto. Nakabi ni ko. Iya, sebenarnya nito teman mentala irong italano asal tukuni dari tukuni ko tumini ko. Sa ganin dua erwa. Yang dua na talata ka baka viti and arua erona tukuni ani baka pertania. Meron ni kilawira nangwani era siya ni kilamatata na po sa baka viti. Ya na sana o da konrobe rangone klani bungo bikim ni oni sa klano to wala mo na barta ka manay ngo na mape meron ninda reda na buno itukina na buno baka tamer o buno lewu ali weekend da sandu do kelachi kana buno lewu inda sarap man ko na kana mape gorto na mape barita katiko na be kai kilete ni kina na buno o buno bakturanga o da kaunrobe da gareta ko ni boleh toka makataki toka na peninda munta retangor na be tikina nimbula rangone o klano ni sa sartik mena kabinanga ni kuwa ke kai so bina kat mer bola tor menon rupeni nom ni pepa ni roini takasar na mape ni kuwa na sarawa tikina rangone lebu na mape dokter ti kundo taltak na mape do tukuno mas tabundilo dokter ti saro lebu na ni mape bago iyo na mape do don melebu rangone matango mentaro ni reda kamda kila na buna sabi talno takati reda ngo na uno ngo na reda tikin ko na buno kede ngo o da kaun rabi tudo ngo dam kede ngo le ya de tengo tabiuni ya na bitalo ni ko na umana tiknga ngo le tikina nga da kaun rabi o tiada sangai baka mure baka malu na be tikina andun tua wa madal taktika ni rangone and then baka mure tiko alphabetically alphabetically na kana dana baka ndawu ya alphabetically madasa oti da tek buimbua go tikino mbungo o tianda nga ngol sarambi ngone tikino da konrobe go nimbula bina na sematiko baka rai da onrobe ya mada mingo enta ngol sertiko di kombia kalau ta na mapengo di kombia ya o saredak ngo cuk saredak ngo siya ni lore ono kay pital na mapengo ni kay lore chukina di kombia pakambul chuk bikem ni nangoni di kombia ni warong chuk meni kuwa binaka bali na warong ti kumai o tia de singa tambe ni muri santa lang ngante ntama dango ntama to iya dara kambimbira ngone menta kilana nonda chokarabi we have to know our geography of Fiji. Dara kau beba matal takarangon nanong kula koy balangi dono mo na makasara walak sar mi Hawaii may bulirangon wala ko may bulike gile bertarunya le bunaka dara review nga bang ni biti o evina yan may biti ang goy bakaw mo to ne longo rangon bakaw siyang to ni kilay se victor na yan may biti iya ok sanga bang goyaw yang don mo buli dara nong gumapi da don mo bule dana no mape mbalitiviti meroni tukune vera etiko ivena veyo ni anu lili bibiti na bono chikeno kandavu o maramni kandavu chingona ni anu levo biti levu sanga tikungo o bono levu kana bono kana ngandi tiko kineni eraman ya ni dana lista lango i bono levu ramone ya sala da konro beti kine tinka ono na tikina tin kauna tikin to kana bono bitamer na bono baturanga o da kaunrabe tin kauna na tikina en donan raw tol sa bul karua na kor
ia ongeri talanga rangone ena rono tolu kavitu ia laka kirna wili leo ni banua wili leo ni banua rote ni tin karua na undolu bakavava na lewe ni ban ngona tikina ngada konra pongo konga kota konra no barta kachungona nongo peni oni na sarabata ia tongo da konra ia na rono tolu tin kavitu o te tin nembaki tos dake na 2.3% na wili ni leni banua mena tin koronondolu kina ode kila nana fika ode kila nana fika tin koronondolu kina tini ka ba nondolu tos dake na wala kani ronondolu na wili ni leni banua ya na kambimbi menda kila ena tikina bakaturanga o the konrabe ya go o be bakumbulu tikayani bakatulu sakatikayani en ve korokoro en tikina o the konrabe bakumbulu sartikani be kemuni oni takani rongo binakatikayani na bio libo ni betala noa en bongi binakani kuwa ya go na koro kunera wa kebuka ento manika o dokta ti endo na koro ngule tiko kerker mutukula takai kerker mutukula takai bat dokta ti songon kondo ngule talanga ia o lo tukul matanga ningo e bidana kor tin kando na koro ena tikina o the konrabe bakto lo sakatiko yani ena bendel ni atu tambu kete sara ena tikina bakaturanga o the konrabe ena mbong binaka nikwa gona kena be korokoro ka utora rawa ena kabiongo na keni matai na koro bakaturanga sama-sama keni karua loa keni katolu lo vunivoni keni kava na kombo keni kalima o nambanga sawa keni kaono o nanuda keni kavitu o nawi keni kawalu ntakunimba keni kadhiwa tabuki keni katini o welangi keni katini kandua na yanu o ya dhata ndo tikngana kena koro wa bula sarchukani be kemni kene sara wakam bula tarchunga be na maramo lesi bula koro maram dolanga sera maram nia data amitan no tiko ko na no bata siang talanga ngole ta kino sai lelea mai Wellington mai New Zealand turanga talanga nia data karo amitala no talanga ena buku ya data ko ya be kemni rangone ko ya na tin kandona koro ko baka sukumuna ramai ena sigbena ni kwa au na be wasia talchumba ngayani be kemni na ida buti bakaturanga na koro bakaturanga sama-sama bakata kongona kena ida buti bakaturanga ki lalanga besi ki buana turanga na tuida kau na isokola toko bakawoti na kena ida buti ni nonta biro krokobi na nonta turanga na ngona makawa sanga talanga ni mwele kina na koro bakaturanga welangi tiko talanga kene buti kena buti bakaturanga saka kina bunisa ki buana turanga na tui tabioni ya urangoni leo sarna kau mi bulida ena nongo da kabatiko na bakadindike ena bukunda na ngone ena bukui takambrabe leo sarna kau mi bulida ni kurangoni o babini binaka kine bekemni na ngone ni da kaunrobe ena nomuni bakatundelinga mai ni kuwa menda mai bitanga takatu sona kai ndota ni kina kamatali kina na nomuni banua mai banua lebu bakosibi kemdona tikina saka bakaturanga o da kaunrobe totoko bakawoti na vekau mai kunea ko be wasia talanga ningo bekemni na ngone na kena ya busa bakaturanga ona wasia mandani goe na tini na kena ya busa ni wote ya sa dana kai ronga talanga ni barong chuk merangone naka bakalio ya ni sembere ni sena yo oklan wasia romba kana tini na ya busa wote sa dana kai ono barata kayani sona mape makawa kiviti mape makawa sona mape go sitor sa rangono bakoloni donia sarna tin ka don rau 1900s ena ngona se berni tuki na bakatiko ya na nanda banoi piti ngona tini na kena ya busa bakatolo sa katiko yani o the kaunrobe somo na isokula
Benau, Tabuki, Nasuba, Korodau, o Mambudo, Nandaranga, Patikea Data. Totoko bakawoti na tini na kena ya busa ongo kau bia bakambula sertika ni bikim ni kedarangoni oni siama tiko kina tini na ya busa ongo na tikina bakaturanga o takamrawe. Hibi kim ni kedana siama tiko mena kabinani kuwa binaka bakalebsa na siama tiko mai bole binaka sitabu nimbula binaka na siama tiko me Australia me Amerika bula binaka mislomba ti kota siama sarchingo mai Mongolia erto keda nangkas ni buli me Mongolia au bakam bula sartika ni bikim ni keda sara nangkas ni buli ndo daka and maten tulebu o Mongolia ya and the sarap sarene ko na bida na mape au na numero ngoni menda reda bako sibi na nonda ngande tiko e metikina o the konro. Ya, and then suka talaga bakali like kinetikina umbua and mata saoti and nonda vital na takatiko na dona tombango na mbua be. And non rangwale mai na babalangi na ngono makawa and kena do zaka na bibole rangwane and a vida na kena do biboli takelebu na iboli. Sombe kubikimnya barang mana mata saoti oni na nomatiko. Nataber dola ko mena babalai. Nataber dola ko mena babalai ni mera mai biboli kina keira na turanga kena marama nimbua ana ngono makau. Bole binaka disusu nakavale buno marama na siama tiko mai Nislandi. Bole binaka na itape ni totoka, do bole binaka mai suba. Siang talaga nilungwila kina marama tina mundo merse ni totoka katiko bol saranggo mena yan ko palau yan wali ko kini Pasifika nakabalebu na Bengarabi kena Yalondina ya ono barta ko manday ngo ibida na mapera menda na sarap manday ngo nakabalebu gas ni buli Sofia do binaka bikem ni na bakarong tiko mai bikem ni rangone ni akilati ko na matasawa ti watalo tagati ko mimpua Rato lako mena kay balangi. Rando may politiko lebu na yakka, lebu na yaw. Bonol lebu. Na bonol lebu ngo kilay lebu na besi pro. Lako chuk mena kay balangi, meron may politiko ngo. Eden ko sa tuko na may Mistress Sofia na yasi. Eden ko sali baka to kay na tombareri binakango na bunongo mesa Sandalwood Bay. Sandalwood Bay. Rito ni ko rito na mapen ko sa mapen makatok. Rito. So na yun ni Banua. Era bolay na kini dabuti. Era daw dabutan na babalay. Pater na babalay na kura androin tak na mapen. Rito na mapen ko. Kung ko tako so bibiti sa rangarangon ni rando bonto na mil sitima merangoli Amerika. Rito ko boleh tunggu to San Francisco. Rito ko Tako sobi biti, kaya na po nililibron dole yato kinilibuka. Blato libuka na matay ni nondo korporang may biti. San Francisco, bakan duango ngol sa Amerika. Sangay tiko talangango to Sydney. Tiko talangango to Melbourne. Tiko talangango to Auckland. Nagarito ko na mapingo sebolai makawasar. Kalau ngata talangani toko kina na yan rotuma, iya damaro talangani tiko na yan dikumbia. Ayan dong bulan sia bulan re bikim na nakakanda may dikumbia sambu kalau ngata ni toko ngone mapin ko yan dikumbia yan ni kuwa and na buli de tiko kina so na italan no na buku ni bonoba turanga o takaunro na tikina o takaunro mena kena bi koro moni ko sa wili kotianya na kena koro somo loa lobonibonu ona kombo nambangasau na nuda na wi onda kunimba tabuki welangi kataranga kinoya kata yani korda mone sono kamatalia Endotani ka siang tali boleh baka wasama
me kata kesona se pono ibiti na pono korongo onta kunimba endana ngante tu kunta kunimba ni kwa balati ni lek ngana ngona endana sia ni lak ket na be kor kede mai akaun na tikino ta konrobe ya ni ko no moti kumendana ngante manta inta kunimba bula binaka safaira ogdan do bula binaka mai Dubai sabe nak bale besar na siya mai na bubale na ogdan yango ngona mapi ngo menda saraba menda reida na bunu toko kino ngo boleh toko se boleh na ngono makawa nga mea boleh tak ngo otuda boleh tak ngo loma waila ni lala ndagere ngo na bimbi ni nonda kilana nonda mapi gotal na mapi makau ke makau kilani dona ngone ni takunimba oni kilati ko ni wasevir na video ngo merbarong mai bateni kuenda na ngante tukini takunimba enda na retu kino sono kabi ba kurumbitaki kune main takunimba ngoe lo ala kutukin rangone ni tu bakan dindike na tambane ni be kamakawa main na Fiji Museum labeling ko sa ngante na Fiji Museum labeling ko sa ngante na Fiji Museum binaka rangone binaka na ngante kin ay batana museum do na kambimbiti ko na museum rangone era do marrikin na nonda tuku makau tuku makau kambimbi menda kilana be tuku makarama me bakau tuku chuka sana ngone ndana kila hoi karimbanyo tua ortua tuli mengau ortua sanggai ngole memoala kimal malu tutu ortua tulu tuili umai lomani korme rewa uti ortua sanggai la me kantap reja godona kambimbi menda kilara ngone na bonuerndo ngole kina nantangkase betul benar ngole kina nangkase tiku kina na siang mani bewekan binaka gotala katul nanta mape na nomo tiku menda sarap manda na mape ngo menda redi kina karimbanyi kosana mape makawa ngo ni ko redi chiku sana ni banua se bolai makasaranga ia redi nambua be se bolai tok ngana Sandalwood Bay Sandalwood Bay yang kon takai ngol mi bangoi ta kon robe tikino ta kon robe sa to kon gona somo straight sana kambimbi ngo menda kilana ava ni nonda banua ni amian na ngona kai ndo tarengi ko kinara ngone ko ngone be ko ngone tabe uni ko ngokilana buni chikino mukor ngone na sel ichiko bena mukoro iksalba madal taksar so ngone ni mboma se ngone ni lavena ngo tok ngona sana bi kor ngone aniano tok ngone sakani somo mosala kilati kuna bono etukina na mukor endana tala taksarang orang ngone sona kai kilaiteni kina na bonua on takunimba sebenarnya ngole ni takunimba ngone kemnindo kila ni tiko sona batu bolai ebiti tiko sona batu bolai tu ebiti sona ngona ragai ngole ni bangur na nantangkasi ngole ni nalitite ngole ni merlaki zambuka ngole ni merlaki tal mbeka merleta kap merlaki dabu yang gona laki musko mai metarna vale erando reda sona batu ni bolai tu labi linga mantu ke kusarida sona batu bolai tu ke bakau ngoni ni batu lele labi linga mantu ke ngoni batu lele ke warang cuk meniku ngoni batu lele benaka vale menunggu tangani benaka reda naka nunggu leo itu ko batu lele tiku kina na batu bolai itu ngo dari to ngone kena yalo ya sing tsar chukni matata yung go tiku nendo nambar ni batu kaya dana tiku na ura nambar ni batu may batu lele katiko kina nando nanrano ya dano na ura kongo ko nanrano kondo kuni tiku kina na na urandam na urandam do kuni tiku na red prawns of batulele red prawns of batulele wana red prawns of batulele wala kata search ngana bunongo ko boleh tiku yang go be bartak na bikin ni rangone ni tiku sono panua eran roin fekitura boleh tu be bikin na ngone ni kuanda siang so chakto ni kila
Belatin sing mata tabi kenda ni reseta kabu tu mera nontan gaset. Ya, dapat kampula sarang gue na korto tokong gue anta kunimba mai ta kaun robe. Tali takan dia ni tambang gue bako bini bina ketiko bertuntun ni lawa kartua ngande ki anta kunimba mai bano lebu na orto na psychology. Ya. Ertoa ngole anta kunimba karto tambaka mai tambako sambo re bina ketiko. Wakambula sartiko ki anta kunimba mai ta kaun robe. Iyo. Sapphire Ogden iyo petroglyphs. We have petroglyphs in Fiji. Congo gonna rock paintings. Na Canada na baka pertanya na rock paintings. But today we're going to learn a little bit more about some interesting history of Fiji. Especially with petroglyphs. Petroglyphs, to those of you children who are listening in who may not understand Fijian, petroglyphs are carved rocks. And many of them are dated like 3,000 years ago, long time ago, even going back to when Fiji was inhabited or settled. Yeah. So ni kwenda na ngandi tu kinungwenda kunimba mendareda na dama de dueta ni kinonda kunimba na da verandola komai nando wakindindike mer la komenda kunimba mer mai sarab indolaka kebe kemni na barang chukumai unikila kebe ka ngoni ni da on robe so ngoni ninta kunimba na dabe baka dundu taka na koronda kunimba kirtal na boni be korkor. Radio bolamai kira bitabat kina mo bolamai and chat ni nunggu live ngo na dabe kilete ni kina onta kunimba. Belasar mai. Go na karla ko mai na babalangi rela ko talanga mo irana buku pakata ko irana archaeologist. O irana anthropologist. O klan so bikim ni sana rongo na bose sa labili man ko sarongo dia archaeologist. Labili na ko sarongo na anthropologist. Gorangone na rone wasi ngo ni ndoni bakandindi ke makawa na ngone liu era ndau bakandi ke bana be ka makawa kuni tu nanda kuni nanda be korokoro nanda be ulni banua viliki nanda be tanga nanda kapati kana mada sawati membaleta na be kormakau mai bua tokan dina ona ulni banua le bo seseleka tokan dina bada na ulni banua mai tavileu iyo wairana ngone ni bua ndon mera zimbi ana rere binaka ni nonra ulni banua ngona nonra ndron ngone na nanda ngasi. Ya, sarapan dengan ni na korto toko nda kunimba. Isan don dina na koro rere binaka. Nimbola binaa na bio kani minta kunimba. Tikina bakaturang ata on robe. O maruta ka baka lebu na nung kureda na itambang go ka baritak binaksaranga na koro na kena bal ni lotu. Dan rakon binaka toko na kena bikau. Kena be new. Toko na kena bal ni lotu en tambe toko ngone sa ni matau. Gona turanga ko be tamba tiko da babi ni binaka be ko na nona be tamba karau kini be kenta menda mai saraba na itamba ngo da ba kumbula sarti ko berna turanga kena maramba ni da kunimba mai da kaun robe ko waseti ko ni gona non re tamba en sing binaka ko ba bini binaka talenga wana maramba ngona da no Paulina mbula binaa ke ba kai semati kumbe kamingo sono bekan mai da kunimba sangwal sartika ni gona bakambula kivua kerto nangwane mai ndakunimba. Sanga talenga ni ngwele da kinengor tondo ni lawan go erto soni boy tiko totoko baka woti na nona ngwele na turanga ni Amerika go ka be tamba mai beira na turanga marama era baka sanga boy tiko soni boy tiko ena koro on takunimba. Totokan dina beira mbeka ngoni takunimba era tiko ya tani menta kunimba na tiki ngonong sarangango ya sakya ngonong gomenta semalis ki banua don din na korre binaka on takunimba. Gotale bidana kya ngone don bula binaka rangone ena korto toko on takunimba ena sinu binaka ni kuwa ni rani da mai wasetiko sona itala no member leta na korongo ya bikim ni na barong tik mai keba kau nikila na kai dota ni kinon takunimba
na tikina o da kaunrobe kam dotani kede mai na sona puno talmbek na iviti roni oni bola mai dombe ke kila na dabe kele te kina na korongo onda kunimba tosti kuna sar ta toka na vaka sanga boy vaka doriti kongo vaka bula sartiko e berto kede na turanga marama dorbo kerto na ngoni karto vaka rong tiku mai kunimba re bina kandina na tamai ena nonda sarabati kuna nonra maro takatuna nonra bule visinga ando tali taka bakale budi dorongo di renungu toka ni Amerika erdo tukuni isa o kamni na turanga marama ni piti kamni turanga marama marau dini ni siang soci lewi kamni na yau onindo mamarau onindo biko itakitalana iyo dina todo iyo siang ni keni balimbali mi tik ngabi kenda na ilabo me baka buni bi kenda na marau so manda ngabi ramani kora butuni utu ira rarautu era siaga ni marau tu tu ber na milioni na ilabo rangone na singro ni bolero na nanta marau ke tiko bikenta e vida wala ngana sende ienda velo mani tiko ka tiko bina kana nonde tiko sa ko sarchanga na nanta bulan ni bisi na kango erdo tali tak bali na kay balangi ni rala ko mai ibiti ura tali tak sarango bit saranga ni tamba kau kunia membaletin ta kunimba tatok bina bali besar bikim ni na sema tiko mai iyo gona kai matalia tani kina na korong gonta kunimba o madang tali tak saranga ni tambango tatok baka hoti na kana kubu toko ng buka dakatiko na baka sanga lili toka soni sulu tatok dina na vale ongo bikim ni na sema tiko mai na kabina ni kuwa kikim ni na sema tiko bakanra ki takunimba sakit mengande sarcungani lomenikor ena siri bina kanikua nimbula bina kandaku Simon Bakrabia dal bina tau seri memboki ni korasaya nakabali besar na siya mamay nakabali bulusia na ibalo nakabali na siya mamay iyo go na isolitaro então beka na so may nang isolitaro Safira Ogden Sofia Loloma ito na kao ni kila Miss Carnia o Master Sakarebuki dikilambe kana kai kileten kina onda kunimba donu binaka nakabale Safira donu binaka Safira satu kuno kwa tiko kina na batu bolai lem donu binaka ngona kenita menda sarab saraningo rangoni gona ka kileten kina onda kunimba ke baka ngoni ninta kunimba ngone ngone ni kuwa mo marau sara mo dimbi na buru-buru tau doko kau tira cuma na babalangi mera ngole main ta kunimba mera bina kata mera mikila na tava manta na matanggali batu bolai bakau dono turang laksar mi Sri Lanka ta kapti ko na PhD na kuroi lebu tundo ni buku na sangau ko mikila na bekango ka bolai tu begitu talangan ko Hawaii rangoni tu talanga kino so na matanggali batu makawang ko erando ba madal tak na archaeologist ni turu tak na ngono malaw merangay kila nadam bekang go indona matini bola ser bolo mbeka na nangasi merambita mai so na tuku bair nangay muri mai wekem ni na tumutumu ni barang chukmini ko ni bola mbeka mai nomni na numa ser dam beka na nomni rai ena buku ni batu bola itu lebuti ko na ken dana ba pertanya there's a lot of theories na ken drawing tax bolai na matanggali batu bakango biba kurumbu tekindi na ini nagairida na bunongo ndako nimba ni relako besar cunga mena babalani tiko ko drawing tax bakango ka bulo-bulo to na ken reitai tiko so ko redeuti saranga go iya redeuti saranga na pat Indonesia sarabati ko ne tampai iya go bikin mamin na daka na Fiji Museum begitu na tambani archaeology ketondo ngarabasar nga baka tambakin dua na kena mulai baka matata ni tuk-tuk baka do liu sar nga na sarban no ko ni kino beker tikina berto na bekanda mainta kunimba merto na tangumaka na non to korma ka me tangumaki me kakuni baka tatani ker talanga me kakuni relako somer laki veuta levi semera kotene nei seller ralei vola tal ker me marro baleta
lebu na ka matali bango seng sarangani kune ena lebu na bono evit enda marutaka ni kune na batu bolai me batu lele kune na batu bolai ngo me nta kunimba me da kaunrobe sa keni balimbali me da maro roera ma ka kuni bagdadana ka kuni o kutendoni mbor mboro kin kerker mi kwa baletango ira nangkasir bagarong tikmai ke bakai tiki kunin don program ni sarbanua na korbak turang ontak kunimba sarau serengani rangolean ni sarbanua merlaki sarap mersoma na rato kina na nonra sende na leoni kor ke karangolean ni ranin dona dau era rani rasulia o ira na laki sarsar merlaki sulia dona dau kina koron tak kunimba sanong gero ni baka natakina sende ya me takakina baka binakatakini de koro sina takating baka dona program ni sekolah sibi beira na ngone ya so nakakitun do takaba na tambani Fiji Museum beira na tambani Sarbanua beketu takatakabat kerto na Department of Tourism kena Fiji Museum ena kena mapetaki na be korma kawa kaungo sena watu balai bakaungo bola tuk tekitu ena ngora ni kina no irna babalangi so ken sarmananga ni tuke enda rinda ngande ya ni na koron ta kunim bamen dalak sarap kute ni nanda dau da sule na nanda dau bertona la turanga marama ni korbang turanga ta kunim ba me non kani baka bina ka beira ena bukuni na kana kunei kamarro itiko na be batu dewuti bakau batu balai se batu dewuti ngo nakena ndo nakena bola ngo nakatal nga sarangeta kaboira na ndo ni buku so irna archaeologist anthropologist sangkai kota mai ndo nakena meran roini ta kameran ni batanango ni tukin entel ni batu kasi mo so ni mata teramo kandare tangangore mo ndo nakena bola ngo ya nangono sangga like mbiuki ni bakon roini sanggai lurai ikare banyo bango nakena bola o ira na kena doni buku era ni rasaranga baka bintu titaka bate kena kue kuni me Ngilandi kona kena kuni me Scotland kona kena kuni me Chipita na beka kene bango iyo itu tele na kena talo makau gotal rangoni kona sani mataumbo kona batu bolai mai na ngara o tatumba mai nanranga na bosa na kena ngara mai tatumba sena tatumba ke kunikina kena bola itu. Sagai tiko talanga songo kona dana baka pertania na concentric circles era kuni talanga ena sona be matangali batu. Ya beba kurumbete kindina rangon gona beka kune ena koro o ndakunimba mai takaunrabe. Ya ana nonda materi tal no rangoni totokan dina ni tagireda na bimbi ni kaera bentute endota nikina na banua on takulipa ya la daftar mande sona karangone endota nikina na tikina waktu ranga o takaunrabe ya na senga walembek ngani tikina o ni tabutal mbek ngana sana takaunrabe yenta maruta kan nira tipo erna marama ni takaunrabe erndo kesa-kesa erndo kesa-kesa sale sarna be matanggali masi esa kune en be museum en be se burbura rangon dosar ngango rangon na masi bolam-bola na masi bolam-bola masi bolam-bola rangon dona masi do tani tondua na kenere rai me birtal no boni mas talesto ke oreda na masi mayone ata se oreda mbeka na masi ni mode se oreda na masi mbeka mena yau se oreda mbeka na masi me batulele do tani no norto matini masi era masi me da konrobe do tani na kena boli kena roi na dana tiko baka bitira ngone na masi bolong-bolong rani da buta mai bat ke orang masi bolong-bolong masi bolong-bolong na masi bolong-bolong ngone en do tani tondua na kena rai kena bola-bola mena botal ni be matangali masi ena nonta kono enda baka binaka beir na nontambu o ir na bunda ena nonra yalandina ena nonra makututaka na kesati ni nonra mas enda rengo na lebu ni museum ena bese pura era marretu
na numunto masir ngoni mai na sana kene tikino sa kondrove iyo rangoni ke kai kutik ngomi Londoni sia kutik ngomi Skotlandi sia barang kutik ngomi Amerika Australia wat kini Silandi iyo rauni ko ngande ena nonra misia etiko kina na masi ya rani laki raida talanga na mas tatakongo ya ne karua ni nonde talano ya sadala ngol sara ni gon ne katolu ni nonde talano ne katolu ni nonde talano embalete tiko ngondo na vive kani makawa membalete ni maram ni kandavu au sana no mo talo takani talano ngo mesema tiko na bono ba turanga kandavu kina bono ba turanga o takaundra o klana talano ngo na bungo bike muni ni sana rongoda beka ni sana rongoda mebe pu se rongoda mebe tua se be tukai se be ratu ngone talano membaleta na nonro vala rua na manu se na nonda vumbe kana ngon makawa do na ngio wata kena kuita na ngio wata kena kuita ni sawaram sar merangon o sana bilikani gona nonde talano tiko kina na dono ngono makau sar era to vital no tiko vida na kalobu na ngono makau na ngono makarangoni o era na nonta kalobu era to vital no tu ana ngono makau sar simber kini tambe na lotu ya so wir na nonta na wir nonta kalobu na ngono makau so era bagai tiko wai so era bagai tiko banua ya ni tal nongo entare di sarangan ni tampong ko endona ngio satana bakang bula sarama de birangio endona ngio ngo tiko bole en wasa baka kaunrobe noni tabi ngio ngo mendoyan rabo to kwaya na iduru ni na bono etukin na kaulile na duru ngo na ngonera sako kina na ngase se merangande na ndotale anu na ngonera lesmikina na duru duru ngo ngondor to mani ka kaulevu merka kunir kasa na rawang sale wabo kiti ko rangio wabo kiti ko rangio na duru ngo metango makatiko na yan ya don ngona sa tusar na kalubungo sa no musaro ko mengande mande lo mebit mengande man melekredir man na boningio era galo boli mai lo mebit o ia o sarangande mande lo mebiti mulai lekredir man mai ke melebitan not ya na kalubungo nang gio lebungo ndo o kalo dundu tok do leva talanga sarunga na vital no nga sabiba vital no nga sabiba wala no koy lo mebiti sa sarabat ke sonang gio vital no sar bibala era demri ko sar mai na ngio mai lo mai bit ya tu ko ya bibala bat ke ira rawatir sa tu sar ko sangai bakan ro ke ira ke na ngio mai lo mai bit sara rawa na ngio ni lo mai bit sombo tangan don ngio ngo la ko sar tungo me da kon robe ni mai rawatan na nondo to da kaungo kento na ngio ni biti mitongio kokoa mitoko ni levo nang giongo ni takondra mela ko me ba molum tikento sa ya sa bibala wacingana na orang giongo me takondra be sa bibala bat kirto nang gio me lo me biti sa gal tutol sar mo ko gal rabit telev mai ado mika tutal tunga ka so nang gio me telev to demri ko ya mbatsakili levo chiko nang giongo rangon yo kondo bibala rangon ken ndakakun do bibal ene giongo kon do bibal laksar mo ko galo tiki reo sarmai laksar mi reo mai babu no kon tamani bala levu ena tombo supa ke amundo reda madana yaw ni bono la ko men na giole bungo mera konra laksar mo ko doni sar mo ko sa bibal o chumena tombo supa sanga mi yado ko ena emni anombe da bambul sarvir na ngoni benga dom bulan binaka na barong cuk membenga sa ngol serenyo koyo
ngole no koi benga chukumikin no ni tokan ya na giongo me la konrobe o kondo viva la ngakirto na giome lo me viti yo raundo vitokan bina kena gioni benga ya na gioni benga na dano masilava ke bulu binaka rosa viva bulu texat oh bulu binaka oh sa tentang rediko tu sarto me be asar ko senga wa begitu mai wa begitu badi bena puno badi viva tu mikin badi solo puno ngor badi bala mikin Arobi marteksa kasar mayo ona nanta o kasar na gio may o masila bikwa cumni sambungan di kandam kasar mayo pa orang gio may ta konro senga di bian rokok kakwe natabi cukup kandam natabi bikin mo loga kandam kasar mo rede binak sartok lama masila ni bakai siaga ni de cukup menelon batun sabi bala melo me biti le muri mete le la wa bu me rewa samba di me tu sarongo ngande timbe kasar ko iyo ngande sar kandam cukup talanga mikin so talanga no mi tokan ngande matakin angkai simber di baucio masila non talno sang mutua sarna nangio le bungo me ta kaura anga el sare no koi kandam kinta talo ko neta kandam sarong mo kondo na bos do saba ko bulama iyo nimbula bina kada me kaba sa tok sarba ko malu rangio may ta kaura kasar men na turangan di kandabu goina idurduru na vanati ko na vesi passage may kandabu oyau o tui besi sa yau tui besi oyau na kalau ni buni besi lebung goy kandabu okila na mula ko chukumingo iko may bala sa yau na kalau ni banua au na senga ni ngole ani kiwai iya keba ka via bala tosunga ni bakalele kiliu rano gay sota kina kendo na nito kalau bungoy kandabu o koe koko ada kasar may biko gerong ko na giongo may takon roy ko sa tiku sar nga bakata saka ko senga senga o yaw nga na kalau buko ko tondo may takon roy o ngande chuk may kandabu o nakilaw ni may baka molom taw saba molom tekir may nakalu kay may lamay biti au sa tako sumai au sa laksar menggoy kandabu kasar mayo panaturangan na tibes iyo ngal saren ngolen ndo na duru lingori o kosana wara ki kuchukay ang gal saren ngona gioli bungo meta konro akasar ko lori mando din ang kanga ya lakoy ningoy na musudin tabeta ya to kumikina na dola tamani kuita bakit tamera bato kumengo na kendari right ono barta kan ngona kendi tamba are to mo kwan na yadi ni kuitango romba kanile sa are to mo kwan are sar mo kwan tu sar tungo ko iyo dami ta kaba kasar men nang gio me da konrop sengo ngande tunga mai do tena kai chikulo mam iya rangone oira na kuita senata sana be ada lebih kita mikanta na sulua ada na sulua bikem do nangone ni be nanronga ada bana ni kuita bikem do rangone bikem ni na barong cuma bikito mikanta na sulua bida na lingana bikem ni na barong cuma bida na lingana bikem ni sakilai bida na lingani kuita iya na kuita lebung gorong bakani deva vana lingana erto toro bina katurto na lasi korto chupera kongo na buno ko longo patatu ko na idurduru ya na durduru ina deva na buno ya na deva pesti ba to mikino ko wango to bolea mota ko some na bunongo vana lingana ya vana lingana virwa bo to ko iwai del ni wai va dir to ko otia sa ya babal sarayani na gioli bungo meta konro na ka Vincent Vincent del limati walu na linga ni sulua sulua na kena ya da bakandabu bertominan rongaya sesabara na kulua kulua ke do e vado don te ke umai
Bertona we kang kuminan ronga reni bandun tekiuma ya. Vana lingana tuira vana lingana sangai dirwa buku titaka. Sangai tuno ko iyo ke ko be balbat kiau tosumai. Ya naturanga ngo ko nang giomai di takondrobe o ko ni do bala bango ko sa bakon don sarngayan. Bakon don sarngayan ni mesa ketia nonona me. Iya. Sa totol sarelo ko. Ba totolen. Nang giong ko meta konrobe kondo sang tal nindo biawawa. Sang tal ni biawawa. Ba don sarngayan ko. Iya kani kita dala na tapong kaya romon. Wow. Salah kumingko nang ranggio. Rosa soto patikira kuita. Go rosa tunggo. Ranggio rakuita. Ranggio rakuita. Laba sanayado. Rangon ni? Damo naman rangon? Iyo. Na kumbuli pinaka Florence Julian. Iya, dorong italan no. Iya. Nangono sa toso wala kani kino ranggio ki vera kuita. Na daba sangayado. Kwana vana lingana kwe virtu mambedaki. Kay dona lingana yang kay wabi bingi ranggio. Wabi bingi kwe. Gabi buki bango kwe sa laktale na koron lingana sa wabi binga nambuina. Sa ngi singi abala ratu kwe. Sa ngi wotal chuke rotal nambuina. Mungkin ngwal tali nungwa mengkay longi kwe binak. Sangay mongi toke mongi. Orang gyo. Mongi bango. Saya bala toko rosa teseu. Kato nga romba kani dia puna. Tapi sarma kalau kau mekan tahu. Malak sarmi kaya mo may banggar viva. Angay tuno ko. Kaya may wele tu. Sangay ngole may mo may banggar viva. Iya. Natap sangay ya tarangon. Kwana banalingan na ya. Sangay tatabu may kwana bako chukira. O longi ko binak kaindo erle roya. Rolonga binak sarangan ngusuna. Kwana ngusuna libu ngore tango. Iya. Kwana ruana linga ni kuitango. Rongai songote binak ngusuna. Sangay ndre biko me bo sangay kela. Wele mombula. Iya sangay tukono rakuita. Rombak ni dapat. Iya. Yuk salah ko mikandahu. Malako may mo kakuni mesio siya taga nito takau kena bonongo. Gona nongo banua ulewa. Sakato kanyo ranggio. Iso kira-kira mombula. Kira-kira mo kakuni umate. Akasaranyo gona vital no rosangay. Buki bango siya. Buki tok nga. Mongi. Buki tok. Iya. Sangay wabi. Nalibu nga nina na buki. Nalibu ni kena wabi bingko na lingay rombakan niya. Inatap sangay ya. Sangay tukon mo ko. Oya usaka mi umbula. Sangay kamo rombakan niya. Kaya kau na sereki ko. Orang dolo manira ng kutamata. Kasara mo ranggio. Iya saka. Kono do mo na malmalum. Kusarong toma. Yung kondo bibal. Do bibal bali mo ko. Iya saka. Kasarin rakuita. Ondina. Oya lalakina. Kasar mo ranggio. Iyo. Au nando tango makirna no mutamata. Kasar mayo rombak ni dia. Au binakata mo bakit di takatalabi ko ranggio ni ko na senga nyo na kanira sa bakalolom takirna no mutamata kanda. Ala takabiyaw. Kasar ko. Sandon. Au nando tango makir. Angkat ko na mo rombak ni dia. Au na sereki ko suka dilistalik kina no mo banua. Ia mo kakuatale ninto me bakabuda ya kanda. Mwana numo tiko na nomo basini ala. Mwana ndo tango makir na nongo tamata. Mo tango makir na nongo tamata nira ni osotavire wai. Rangone me ado menikua romba kani veva ese tango makatiko nga na beida kau keve me kandavu wilikina na iduruduru na besi duruduru me na veva. Me dau talaga mini korangone eran dau senga bakantori dau rere nan dau ngoli ni kanda pata nangone rangone ni kiniwai endo tango makira orangio ya rangone aya ando ni talo no rong vinaka ne baleta na bono toko da konrobe kena bono kanda au ni taka rangone dio ni talitaka ni talo no ya au abakasam takatiko ni talo no dava me no wasea be kemuni en kabina ni kuwa
ia meva kani marama ni kandavu au na numa ni tiko ndana kenga kengo isema ki da kaunrove kona numa kina ya rangone na nonde talanoa ene kavina kani koni taka ni tali taka na talanoa vinakavale besar rangone na sema tiko mai nimbula binak vikim to mengilandi kulani ke poliasi wala iya do vivalandina na giongo iya rangone na ngono makao rando vakaveresare sono nondo vu rando tukuna gona no go banua mo kako ni vivale ke ona lei itu kalau besar ko meta konrove lo mai viti le vaka malum tikir to mi lo mai viti tako smo kwena mbara ke televo tako mai rewa sanga le absar mo koi benga ada mai benga tukino masilan na noni to kani dende wera ngoni ona numa menda mai vital no kina rangoni me va mena signi kua o kandavu o ike da konrove tikuno non rove o kani ena buku ni tala nongo ena non roa vala ena ngona rangio ke rakuita se rangio ke rasulua naka vale rangon me da mucho me nongo klasa vikim nino ni na rongoda ne kani tala no au klani ni bakanto ni chungo Simon bakarabia senga bakanto ni ndando rongoda nindo mai kandavu katiko rangio ando sar ni tala no makaya iba kurumbu tekintina ninda reda dina ninda kai sago sangon ni lotu ore tala no makawa dina iyo ona numa menta vital na tangorangoni belete ando ni tala no makawa kasi ada chika menongonongo endo tukuni ni rando tango maki o irana ngone rovo ngone leo irna turanga marama ke karangole ndabonde na mboto serangole ni siwa sindola kalenga beirai we wasa erna tango maki erna senga nindo mabua si senga nindo ketir rangio angan songa ni talano ke kau kelati ko soni talano makawa bakango au ni bina katal ga mani osema bat kiyau ninge bitar tarmi bat kiyau en talano with Dr. T @gmail.com en nonra talano tikitingon na tukuni aveira rangon bakumpul sar cukup rangon dita aun rove na alevo no barong cukup menikua en nonta rong talano kene tukuni en vesina tambu en lima na kaloko en kabi ni sembera ninda vital tale ng bong pinakinikua o nanu mamenda ngande mande imbenga labiling mande ke ngon imbenga labiling ke ngon imbenga kento ngon imbenga barong chukumai ni ko ndara ngande tuko imbenga na bono imbenga do to ko na bono ndo kan ko na no to mana na bono ya ni anu re toka le bono to tal no makawa ia na nono to itui kileitanya na wura todo rangone listening all around the world na kena rerebinaka na kena waitui na kena wasa makaresese era kuni taltunga kina ng giyo kena bi matanggali ni kuwa na buliti kena bi matanggali giyo kumi sa klaso na eda babalanya ng giyo yung go bikem ni nangone oni siang chikin klana pas baka viti oni klamba kana pas baka pertania this is for you so now I'm going to change tech I'm going to speak English so for those of you who are listening in children who cannot speak English or cannot speak Fijian or know a little bit of Fijian this is for you so I would like to show you a very short video it's to do with the feeding sharks in the Mbenga Lagoon to show you how pristine and how beautiful the amazing Mbenga Lagoon. Okay, if you haven't been to Mbenga, please go to Mbenga. Mbenga is so beautiful. Become ni nasema tuko Mbenga. It's just so beautiful to go to Mbenga. So let's enjoy this video. And please make sure children write down on a piece of paper the names of different sharks. We're going to learn sharks today, children. So we're going to learn some sharks, and this is in English. Okay, enjoy. The islands of Fiji that have found themselves in the southwestern part of the Pacific Ocean are considered one of the best divers destinations in the world.
The famous oceanographic explorer Jean-Michel Cousteau has named them the soft coral capital of the world, as this kind of corals grows here in abundance. This thing in its turn attracts over 300 species of fish, a lot of turtles, and many other marine inhabitants. One of the most popular places for divers and underwater photographers is Beca Island. It is the oasis of pristine nature with marvelous beaches, waterfalls, and coral reefs of the most peculiar forms. Beca Lagoon was created by a huge barrier reef and probably once was a volcano's crater. Several species of sharks, such as tiger sharks, bull sharks, silver-tip sharks, gray reef sharks, white-tip reef sharks, and nurse sharks, have settled here, making it the place with probably the richest diversity and quantity of sharks in the world. Nera, totokan din ni daraya. Bima tanggalin giyo. Kami sa kilasan niya din giyo. Did you record any of the names of the sharks? Nakasama na Bakaravia, black tip fin sharks, nurse sharks, tiger sharks, bull shark. Wow, levo na kami matanggal. Make sure you write this down. Gray tip sharks, gray shark nga. Nurse sharks, tiger sharks. Nagkanabi matanggal. Silver tip sharks, so many sharks. That Benga in the whole of Fiji is well known as one of the oases. Oasis Keletani Kinom Benga, and they have 300 species of fish in Benga. No wonder Orangio from the Onrove came around to visit sa Wawatong Mikino Masilava na Gio may Benga. So we have tiger sharks, bull shark, gray sharks, silver tip sharks, nurse sharks, hammerhead sharks. Levo na kan matanggal. Nakabalibrang so many opportunities for us to learn from this Talanoa session. We're going to learn about the turtles, Nabonu, also the different types of marine animals, and also the 300 species of fish over there. Everybody for coming in today and for listening. But before we finish our Talanoa, I was thinking that we should end our storytelling with the legend of the Tangi Modria flower. That'll be a nice way to end our story, especially for those of you who speak English. This is a very beautiful video courtesy of Culture Corner. So I will share with you a very beautiful flower that is very unique to the island of Taveuni. So Mbulibinaka Sofia Laloma and Master Sakarevuki, thank you so much everybody for joining in today with our Talanoa session. I hope that you enjoyed it. That we learned so much today, of Vanolev, especially the Tikina of the Onrove. So please enjoy this video. Today on The Social Plug, we take a look at one of the world's rarest flowers, which just happens to be found only in Fiji. In the high mountains of Taveuni, known as Fiji's Garden Island, there is a beautiful lake of considerable size. A flowering plant called the Tangimodia is found only on the shores of this lake, which is also named after the flower, and also on the upper slopes of Mount Seatura in Bua, Vanuatu.
The Tangimothea is one of Fiji's most beautiful wildflowers. It is a liana bearing crimson and white flowers in 30 centimeter long hanging clusters and only grows at altitudes of over 600 meters, flowering from October to December. And strangely enough, every attempt to transplant the vine has failed. The flower is the floral emblem of Fiji and is also represented on the Fiji $50 note. The Tangimothea has deep cultural and historical significance in Fiji, sacred to the people of Fiji's northern provinces of Mbua and Vakonrove, especially to the people of Taveuni. For these communities, the Tangimothea symbolizes beauty and uniqueness, and is the subject of songs and legends and a great deal of pride. The legend behind the Tangimothea says that once upon a time there was a princess. She had given her heart away to a young man, but her father had promised her hand to another in an alliance. Heartbroken, the princess ran away from the village up into the island's forest. She stopped by the island's lake and wept her heart out. The gods must have looked upon her fervor with kindness, because when the villagers went up the mountain, they found a new flower with beautiful red and white blossoms. Therefore, the Tangimothea flower and the princess story are forever entwined in history. Over the years, scores of scientists and horticulturalists tried to transplant the flowers in other areas of Fiji and the world, but all efforts have been in vain. This flower grows only in the caldera of Taveuni's volcano and nowhere else. Plus, because of its rarity and beauty, it is especially prized amongst Fijians and looked upon with reverence and a sign of good fortune. Social plug. Okay, so nakawakalevu to Culture Corner. Verto na social plug, so it's really nice that they can be able to create these short videos, yeah, for all of us to learn and appreciate the history and some of those stories of Fiji. But in this case, we were traveling to Natikina or the Konrove. Yeah, thank you so much, everybody. I really appreciate you children. Thank you so much for joining in today. And also to our dear parents and our grandparents who are also listening in. Florence, Bulavinaka, my Sydney, Safira, and Bulavinaka, my Dubai, Simon Vakravia, Bulavinaka Talanga, my Sydney, Naomi Mbale, Bulavinaka Nukumarama, Bulavinaka Talanga, Poliasian Kulani Bolabola, logging in from the United Kingdom. Wow, what a multinational afternoon we have today. I know they're just waking up early in the morning in England, but I'm just so happy that they can be able to join us today. So Vinakavakale, when you can share this video with your friends and tell them that we have some stories, yeah? Stories from Takunimba and stories from about Masimbolombola that is very unique only for the Konrove. Also, we learned about the Rangio and Rakwita and the special connection between the Konrove and Kandavu, and also the special flower, Tangimothea, and I hope that you enjoyed that. So I'm bidding you goodbye now. Thank you so much for joining in, and I will see you tomorrow at 8 o'clock in the evening, where I will be interviewing some young people. So tomorrow will be our Youth Motivational Monday youth session, and Sundays will be our Sunday storytelling session for our little ones. Okay, thank you so much for joining in. Subscribe to my channel. Don't forget that, and also follow and like my Facebook page. Really want to acknowledge everyone who's been following us, and we have some amazing program that is in store for the remaining months of the year. Salam sarchukan ibali bikim do kede may sinatoka to the Ratu family. Thank you for joining in. Also to the Naingulevu family in Lami. Thank you so much, Naomi Naingulevu, for joining in as well. So I'm bidding you goodbye. Ahui ho. Thank you so much from the beautiful islands of Hawaii. This is Dr. T. Nisamonemanda.